تپور بردای چاورش گلدای تپور بردای چاورش گلدای سر دست ملاوه کوینک بوهای سر دست ملاوه کوینک بوهای یارمın vekçiye dile ve tumaya yaramın vekçiye dile ve tumaya gone cemmellavek zamane kırabe gone cemmellavek zamane kırabe تپور بردای چاورش گلدای تپور بردای چاورش گلدای سر دست ملاوه کوینک بوهای سر دست ملاوه کوینک بوهای تپور بردای چاورش گلدای تپور بردای چاورش گلدای سر دست ملاوه کوینک بوهای سر دست ملاوه کوینک بوهای جکرانên TRT Kurdiye dem baş sibab xêr temaşevanên hêja dawiya hefte dest pê kir me îro bi dengeke xweş bi straneka xweş me dest pê kir bi dengê Mesut Yamur dawiya hefte dest pê kir. Temaşevanên ezîz îro mijara me gelekî xweş e û bi rastî gelekî jî bi girîng e. Em ê li ser Silayê Rahîm biaxivin îro. Gelo Silayê Rahîm çi ye di dînê me de di İslamiyetê de çima awqas girîng e. Peyxamberê me li ser vê meselê çi gotiye divê em li gorî Silayê Rahîmê çawa tev bigerin. Em ê îro bi taybetî li ser vê meselê biaxivin sohbetekê xweş bikin. Wîn jî dikarin pirs û peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişînin. Telefona me beraber e ser ekranê 0506 657 533 62 ji vê numarê hûn her tim dikarin pirsên xwe peyamên xwe an jî hûn li ser Silayê Rahîmê çi difikirin hûn çawa tev dikirin kerem kin ji me re bişênin. Bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê kerem kin ewliya mêvanê xwe nas bikin. İlahiyat nas Emirhan Bakış. Mamosta tu bixêr hatî? Beşler azibem. Çawayê başî? Elhamdülillah sahibi programa te bixêr be. Gelek spas dikim. Zewcî jî Xwedayê Teala quvveta bixêr ke inşallah. Mala tawa gelek spas dikim. Mele Sebahattin Korkut da hûn bixêr hatin? Nav xêrê da ben selametin inşallah. Gelek spas Hadi mamosta. selamete xêrê Wîn başin inşallah. Teşekkür dikim. Pir Gelek spas. teşekkürüm. Xwedeşte razî be inşallah. Saat xweş. Stranbêj Mesut Yamur. Saat xweş gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem Malavava. Bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê her wiha em ê îro di programa xwe de bi taybetî li ser çi bisektin kerem kin em bi hev re temaşe bikin. Di nav fazîletên însanî û îslamî de Silahê Rahîm jî heye. Di serî de serdana dê û bavan ziyaretkirina hemû meriv xizman e. Ev meriv û xizmên biriya xwîn an jî biriya zewacê çêdibêjî exlaqekî jî îslamî ye. Îja Silahê Rahîm çi ye?
Silahê rehîm çima dîsnamê de giring e. Gava mirov dibe silahê rehîm divê em çi fêm bikin. Di tevgera silahê rehîm de divê em kê ziyaret bikin. Di silahê rehîm de cihê dê û bavan çima giring e. Meriv divê di çi qas wextî de xizmên xwe ziyaret bike. Ger kesekî li dûr bê em çawa dikarin fazîleta silahê rehîm biparêzin. Silahê rehîm tenê bi ziyaretê pêk an na. Telefon kirin an jî şandina peyaman jî gelo silahê rehîm e. Qutkirina serdana meriv û xizman di Îslamê de gunehe gelo. Di civakê de giringiya silahê rehîm çi ye? Silahê rehîm çi fêdeyên dide şexsiyeta mirovan? Pêxemberê me Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem li ser silahê rehîmê çi gotiye? Zarok divê li her silahê rehîm çawawerin perwerde kirin. Têkiliya nevî û pîran divê çawa be. Dema em xizmên xwe ziyaret dikin divê em bi edebeke çawa tev bigerin. Mirov çawa dikare exlaqê silahê rehîm di jiyana xwe de zêdetir bike. Bersivên van pirsan û agahiyên hîn zêdetir tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê bên ser ekrana we. Dawiya heftê dest pê dike. Belê me behsa silahê rehîm bikin, divê terê de jî hûr û gur hat behs kirin. Silahê rehîm yanî ziyareta mervan, xizman, dostan, havalan. Ev xizmê, ev mervatî bi riya xwînê jî çêdibe, bi riya zewajê jî çêdibe. û bi awayî xizmê me zêdetir dibin û mervatî zêdetir dibe. Lê mamoste ez ji we bipirsim, em bi we re dest pê bikin. Silahê rehîm bi taybetî tê ser çi manê ewliyan weya bikin, paş em li ser wê biaxivin sohbetê bikin. Mamoste Bismillahirrahmanirrahim. Silahê rehîm ji du kelîma hatiye. Yek rehîme, yek jî silahê. Vateya rehîmî cuda he, vateya silahê jî tiştekî din he. İcem pêşî aha bêjin silahê rehîm. Rehîm çi ye? Rehîm ev e eqreba bi şeklekî xweş, bi exlaqekî temîz, bibe alîkar ji eqrebayê xwe re. Eva vateya wî ya piçûk ye. Yani eqreba bi eqrebayê re alîkar be. Di çi da, di ülfetê da, di mehezkirinê da û di alîkariya dünyayê da. Gu feqîr be te alîkar bî, îştera bêjin nexweş be te serî lê bixî. Sê alî de ne usta? Belê, bi zev aliya da. Eva ca vateya mezin e mamoste. Eva rehîme di derheq vê de Xwedayê Teala çi gotiye? Gotiye rehm, merhemet. Yani merhemetkirina însanê ji însana re. Serdatayina însana ji însana re, alîkariya însanê ji însana re. Xwedayê Teala em li ser zimanê Hezretî Muhammed Mustafa bêjin sallallahu aleyhi ve sellem dibêje İnne'r-Rahmane xellaqte rahîme İnne'r-Rahmane xellaqtur rahîme. Rahman dibêje yani Xwedayê Teala dibêje xellaqtur rahîme. Rahîmê silahê rehmî yani min xulq kir. Min çêkir li belê ve şeqqaqtu la ismen min ismî. Min navekî ji navê xwe lê kir. Yani navê Xwedê çi ye? Dibêjî Bismillahirrahmanirrahim. Koka Rehmanî çi ye? Seyda dizane Rehîm mîm e. Koka Rehîmê çi ye? Rehî mîm e. Koka silahê rehmî çi ye? Rehî mîm e. Xwedayê Teala dibêje ev tişta gujwera dibêjim û li ser we ferz e. Silahê rehim mînanê mêjê, mînanê rojiyê, mînanê hecê, mînanê zekatê li ser eqreba alîkar bin ji hev re ferz e. Ez nabêjim ku lawik ji bavê xwe re, bav ji lawik re, lawik ji bav re, ab ji xar re, xar ji metê re, met ji xatiyê re. Ew însanê ku nikaha meriv lê nabe. Tamamî ferz e ku alîkar bin ji hev re. Di roya tengasiyê da jî, di roya firqetiyê da jî, rehetiyê da jî ji hev re alîkar bin. Ev Xwedayê Teala dibêje sifatekî ji sifatê min e min dawe. Rehîm. Min ji we rehîm ev e. Em werî ja ser silahê jî, silah ji menanê ew e mamoste. Silah ew e ku meriv xwe bigîne hevdû. Yani meriv xwe bigîne hevdû. Ev silah hana ku meriv xwe gihandine hevdû jî Xwedayê Teala dibêje bi şeklê qenciyê, bi şeklê tiştekî temîz, bi şeklê başîkî rind û gotî û herin ba hev.
وهرن جم هب حدو ذنا سر هبدو دبا صلاة الرحم يعني بالشكل الرحمتي مرحمت ووصفك خوش اقربا هاش اقربا هبن دوست هاش هبدو هبن پکی اوا ایجا چوختی چی بیه مامست تاریخ دیروکا اسلام دا دبی وقت خدای تعالی گو اوی چیکر کائنات چیکر پیشی مایا کی چیت که یعنی حیوانه کی حیوان یعنی مایا دور حیوانه کی چیت که حیوانا يعني ترشكا هناك زمان ده بالترشك بل الترشك وحيواني حسكرني ومحبتي وزنجين بوني راحتي قلبي سراء الرحمه أنا زهاتا فهم كنا أجر قصلا الرحم نبه حسكرتنا مرحمتنا زنجينا دنيتنا إنسان عمر إنسان شكله تستيقناي. يعني دكوكا إنسان ده. بله دكوكا خدي وقتی قد شيء كريات قوادنا من أوكي قط إشت ملاي زهري أو بيجم خلاص كم سيدنا. دبيجا الله سهر قاها أزل يلموم عشق شلدا نورا جمالا لم يزل ذاتي تجلى ياخدا. ذاتي تجلى بوز لذات باسم آثار الصفات سر حروف عاليات خف بود ستر پرددا عشق جنورا لا يزال حسن جمالا بمثال اسناد يلموم شمال ديسا خلي پروانه دا حسن محبت هر هبو حق عاشق ذات خبو محتاج حسنك دينبو نقل رواية بيبدا سبحان رمز خالقي نور سبيدا صادقي طاويت قلبي عاشقي لرزئين تاو جذبدا از واتای بکرتاسی بیجم دبی وقتی سهرگاه ازل دا خدای تعالی چا کائنات چیکریه پیشی الفت چیکریه محبت چیکریه حسکرنه چیکریه گوجبوی انسان و وارلق دنیا کائنات تمام جهود حسب کن آنیا دنیا بله لمایاوی صلاة الرحمة. صلاة الرحمة. بله. نهات الزاني أجارة دنيا بيجن صلاة الرحمة أوام تكلتيا خصوصي آفرز أباس آفرز كم آفرز تكلتيا أقرباء بالشكل آليكاري. لبالي الصلاة تشتي دنيا جهنا إجا الصلاة بلكي نهده قسمي ويجي هنا ياك أوا تخاب كيبا علاقة دار بي يا أول أوا قلتي علاقاتها بخدي رحبة. تعلق دار خدای خوابی. بله خدای ترس لرن تو علاقه دار رب خوابی سلا معنا سلا بیجم آدودیا گوتی انسان به انسان را علاقه دار به سیا گوتی انسان به جیران خواب علاقه دار به چارا گو خدای تعالی سر تا فرض کریه و فرضه کی چا گو پیغمبر خودی صلی الله تعالی علیه و سلم دبیجه لا يدخل الجنة القاطع او انسان گو صلاة الرحمه نکه ناچه جنت او جي اقربایه ما بین اقربا دا بهره خدای تعالی مبگرنا انسان گو خیلی صلاة الرحمه کن جوان آمين آمين إن شاء الله ماموسته ماموسته از برای خود بدم وجم ماموسته مرهان جمره بحثا پیواس لای رحیم یعنی تیچ مانه تیچ واته جمره بحث کر از خوازم ویاج جواب پرسم صلای رحیم د قرآن د کی در باست به چاوا در باست به پیغمبر مل سر و مسئله چگوتیه گلو إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الصالحين أما بعد قد تعالى سورة النحل أهود بيجي استعيذ بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم قد تعالى بيجيكو دروجة إيني دا جمعان دا إمام المنبر تنخار في آية الدخول قطعي دا محقق هر تشتد عدالة أمر ديجا هر تشتد عدالة والإحسان شكرن شتر إيليك إحسان هذا هو أمر ديجا أمر هذا يك عدالته يك شيء إحسانه إحسان بشان معنوي هذا يك حديث جبريل مشهور هي الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك توسع ربي خلا عبادة كيشي صنك تو ديني أي تو نبي سأوت دينا شو يقول تعالى الناصر قل
nazar dike. Divi ayeti kerime de Xwedê Teala ihsanê çêqenjtiyê emir dike. Ve emre Xwedê yani tiştê dunne. Ve îtâ izil qurba. Nizikbûna akrabayê ve i'tâya akrabayê. Xwedê Teala emir dike. Yani nizikî akrabê xwe be, şefqet û merhem nizik be. Bişav rahmetê li mêzeke. Alikara. Eğer heye halikari bike yani destek bide. Eğer zekatı sadakati heye bu da akrabayı xwe Hem maddi hem manevi yani. hem maddi Her manevi dualiyada. hem maddi hem manevi destek bide. Ve cidden Ayşe Gül Hanım Seyyid Kutub Ahvad dibêje paravekî wî bixwînim inşallah dibê hiye min a'zemi taat fil İslam. Sıla-i Rahim en mezin ibadete İslam'da. Çünkü manevi pir genişe. Kafa gringe. Bir saatan em vela bibêjin xelasna. Mevzu ki mezine, fereye. Dibi tetemesselul ehemmiyetu fi neyli rıdallah. Onun hünderi bu da rıdayı Xwedê temsil dike. Yani tuçuma Sıla-i Rahim dike, duazı ki ji bo vî vesilê rıza Xwedê qezebî. Tu akrabayê xwe xara merhamet dike, üç tane dua dike. Dibi Xwedê işte razî be. Rıza Xwedê Teala qezeyî dike. En mühim ev. Tiştek rıza Xwedê Teala radıyallahu anhum ve radu an. Ayette de dibêje Xwedê ji wan razı bû, ew ji Xwedê xwe razı bûn. Mühim ev rıza Xwedê Teala her tiştan da, bütün ibadetan da, bütün tiştê qenc de rıza Xwedê Teala mühime. Evet din diyor dibêje vel bereketu fi rızkı vel ömür. Dibe Sıla-i Rahim rızkı da bereket şey dibe, ömür bereketli dibe. Ömür dibe dirêj. Eceli mutlak tabi ama bereketli dibe. Bir sal dibe kas çil sal. Yani dibe Sıla-i Rahim. Bir sebebi Xwedê Teala ömre bereketli dike. Huzur dike. Refah de, mutluluğu de. Jibo hatırı Sıla-i Rahim. Dibe ve tefricul kurubat. Zararın muhafaza dike. Sıkıntıyı gavere böyle Sıla-i Rahim dike. Xwedê Teala wan rad dike. Rahat dike. Yani ba'del usri yusra. Zorluğu da Xwedê Teala rahatı de. Mesela biz gorar Sıla-i Rahim. Mesela diyor bu evladı xwe dua bike. Xwedê Teala duamı kabul dike. Böyle. Ve cidden dibêje heysu yihribu qati'uha minel cenne. Ew qas mühimeci ki Sıla-i Rahim Seyda Çergo. Seyda şiqas ve mühimeci Sıla-i Rahim munqati bibe. Ew Müslüman cenneti munqati dibe. Ümidsiz dibe nasıl cenneti ew qas mühime. Bes mühim mesele mühimenin. Yek rıza Xwedê Teala'ya yek şey şuyuna cenneti. Ego Sıla-i Rahim'le be hadiş digorar ve ifade içine Seydago la yedhul cennete men qati'ur rahim. Sıla-i Rahim kim munqati' bise cenneti naşiş. Gotuna peygamber haşa şüphet. Sadaka Resulullah. Doğru gotiye aleyhissalatu vesselam. Evce bejim inşallah enna takvel rabıtetel içtimaiye Sıla-i Rahim toplumu içtimai çedibe yani dayanışma içedice. Behevrebun. Behev beraber hareket çoğumuz şefkat merhametu rıza ve behev hareket çedike ve taazzuzul muhabbeti ve tekafel muhabbeti kuvvetli dike. Ama her evvela daha muhabbet ziyade de be hevden nafsikin ana mecali ki tudi ana mecali dindi daha var ne? Hem jwad benim hem keyf hoş değil. Evvel emir bir şey yapalım. Avam Sıla-i Rahim. Avam Sıla-i Rahim inşallah. Böyle. Söyleme maya. Saat hoş mamosta ama devam bakın. Buyurun. Hin nu dest bebke ama مجارا خو ببرفرهی هین باخون مجارا ما وک واجی وگوت مجارا که خوشه و گر کم بتایبتی سروی بسکن اما دوام بکن لازم مسعود لهویا میه برای جمرستانه که خوش بیجید کرم که مسعود
خوش مسعود یامور ساعات خوش گلک سپاس کم مالتا با بلستان که خوش مگوداتش مسعود یامور ایجام بمجارا قص صفر دبي يارجي ساماناني الرحمة يا سلاي الرحمة یارجی هذا حسكرن بله حسکرن اوین اوج سلای رحیم ما مستا پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم دبي بله. جاي ما مستوى أبازام مهمة درهق بيدا دبي من سره أن يبسط الله تعالى له في رزقه أجر إنسانك بخازة رزقي وبرفره به يعني بخازة زنجي من الدنيا زنجي به به هر آوایز بله زنجي من مال ويزعبه ملكي ويزعبه ورحصلي بله بله وأن ينسأ له في أثره وبخاز أمري ويجي دريج ببه فليصل رحمه براس لا رحمه بك بله أجر إنسانك يقول بخاز زنجين به مالباط زيادة به وأمري ويجي دريج ببه براس لا رحمه بك ما مستاهل بي أمر دريج كرنه چانه چا أمري مر دريج أنا برا وجد دريج بما موسط تشتك وسط بله جي أموش بيجن أواكا عالمي إسلامي لسر بيتشتي كتابا نبيسينه مثلا قاصد زانو حفظه حب كتاب السر بيادنا أمر تدريش كني أنا يعني هناكي علم ها قوتنا ما مستا سيدا تقصير أمنا نيرنا Estağfurullah. قوتنا ما مستا هناك علم قوتنا بلي جخا أمر دريش دبه مثلا بعد الزمان دبي جاد دبي لوحي محفوظ مناني ياز بوست تختسيه يعني الدنويسه خداي تعالى جاردن سيلتكه هناك علم وساكت اوا فكره حتى القران بيروز ده هون جزانم مثلا ايات شيء يمحو الله من يشاء خداي تعالى تشتاقو بخازه او كاره بوغاره هناك علم اسلامي السربي دبيجن موكل ملائكتنا نافوانا موكله اوا حديثه پیغمبره دبي خدای تعالی امر داوان گوتنه مثلا örnek edeceğim minak diyeceğim eğer Ayşe silah-ı rahme bike emri ve 7 sale eğer bu silah-ı rahme neke emri ve 7 sale silah-ı rahme bike emr 7 sal silah-ı rahme neke emri ve 7 sale alemi İslam'ı perper و تمام گود بیشن دبی نه دبی اوا گود هذا سیدای بشکایی گود دبی خدای تعالی راحتی حضور دخا لاشه معرف مالا معرف بدن معرف وقتی گو حضور تهبه منانی گو امریته دریج به ای چارا قسمه که الان دبی نه دبی انسانه که گو سلاح رحمه بکه انسانه که گو سلاح رحمه قدر و قیمتی وی پردباد نوا ملتی ویدا قدری پردبه قیمتای پردبه دبه مرفکی سرکه و تو وقتی ناوی نایل برا کرنه یعنی نایل برا کرنه چانه لاشوی ده چه وکی دندمینه گلو حضرت محمد مصطفی ایرو میریه نه نمیریه چرا نمیریه لو را حرون ناوی برندایی به تمیزایی ناوی تو گوتنه پگی پیغمبر چا کریه حضرت محمد علیه السلام هیگو نبیه پیغمبر ده دنما مکی دا قطعه چید به یعنی مجرد بین چه برچیبون چید به حتی تی حاله که وسهم انسان دچن هستوی و رزیانه لسر روی عده دواره حاشا کلبا ایدی وان هستیا توفت کن تینن تخناو ماوا گمت کن دخون گوشبوی پی نمرن رسول خدای صلی الله علیه و سلم رادبت چه جمع آبی خواه ناوی عباس بیه چند جمع آبی خواه ناوی عباس دبی آب دبی ابو طالب زاروی زفن زار ابو طالب اوج آبی بیهون زنن نگاره وان مالبات زاروگی خواه خواهی که پیویسته و امل وان زارا بونه خواهی دمرن حضرت عباس رادبه به دست رسول خدای دیگره پیغمبر اسلام چای خورد بیه یعنی نبیه پیغمبر هلدن دچین مالا اوی دچین جمع ابو طالب اشترا بیم عباس دبیجد بی براد بی اتفاق خزانی مالی تهتنه زارت زفن هم برچید مینن کاد بی امچاکن امتخاذش ترابنا آلیکار یعنی سلاح رحمیل لتابیکن بشتیوی اوی دبیجد ابو طالب دبیجد بی اش عاقل زا هست کم ناوی کرک بی بی ناوی عاقل بی دبی اش عاقل خزا هست کم براد ساول جمع بی بینام پی درتی واشترى بيجم حضرت علي وجعفر وانتكارن بهرن حضرت عباس جعفر كوري
ابو طالب يعني كوري براي خد دبت حضرت محمد مصطفى جي حضرت علي دبه يعني قلنا بي علي بيو شيء زارو بيا دبه باخوا حتاني جو پیغمبر دبه پیغمبر جي حضرت علي بابيا ده هنا کی بلکي جبوي لازم به ام بيجن مثلا دبيجن ده ام انسان yaşlı da emezin go bari peşi خودی تینه کیه او بکر صدیقه دی جنا دا ای پیشی باوری پیغمبر علیه السلام تینه کیه حضرت حاتجه و دی زاروکا دا ای اولی یکمین گو ایمان به پیغمبر خودی تینه کیه حضرت علیه دی کولا دا جی زیده بله ما مصدق دماغي رسول خدي صلى الله تعالى عليه وسلم جد جيانا خدها سلاء الرحمة دا او كريا معاملة كريا حديثة كوية ها كرتاسي ازبيجم دي سراب ما سيداي خوا الصحابة كي تيجان پیغمبر خدي دبي اي رسول خدي دبي اقرباي من لكن هنا كي اقرباي من هنا لبالي دبي ازبارا قنجيت كم او مرا خرابيتكن ازوان اخلاقي خوش معاملتكم او مرا اخلاقي بيسكن يو او زشما جامانا او جما درابن يا رسول خدي دبي دستورا ما بده اذنا ما بده مستقبل بده اجي عيني تشتبك ما دام كي ناين جام ناين ما دام كي نادنا من اجي ندمه نفسه انسان بله او تشتكن اجي بكم پیغمبر خدي دزبره سر دبي تزاني انا تشتكي دبي تشتكي يا رسول الله دبي تيجي دبي مناني وانا يعني تيجي دبي مناني وانا جات تيجي دبي مناني وانا تشرا مناني وانا تشيه حضرت رسول اللي خدي دبي جاء او انسان كي علاقه قازي باشي بحسيدي بخونم علاقه خاج اقربه وخبره ميناني تكو او كي كل ما كي افند خاليه كل باب جنا شعبي وكوركي دو قران بيروز دا دبي خدي لعنات اللي تنا ايوش اقربه خو علاقه خد بره ايات وش مستر نيسا دبي تيجي دبي مناوان دبي وصانك دبي اشاكم دبي از صندوقم بمزنايا خدي حتى نتبي معملي بكي او خرابي كنت قنجي بكي او تابر من تنسكي وان بي او اما صعد اخلاقي قرشته حشيم به سرت به اخلاقي او بمجن نام به حتى وصابكي خدي علي كارج ترى وملائكتك خدي دام للباطي بله ساعت خوش ماموسته وکه واجی و گوس لای رحیم پر مهمه ناجوا کده د اسلامیت د دینه مده پیغمبر مجی شو گوتیه ل دوان دمن داوی ده دیجیانا نوجان ده مدرن ده از بیجم به تایبتی جی جوان ده بیجم یاز ده دورا خوشی ده بیدم لهن حواله خوشی گودار دکم جانا اقرباین خوش مروه حز ناکن حتی تشتکی وسا ناف geldi berbela buye akrabayen me xizmen me nebaşın em çıqa tenebin em tenasere xabin em ligori xo hareket bikin baştıra ya dina civakede mixabin tişteki wusa fikreka wusa berbela buye yani gelo mamosa jwab pırsın sedema ve çiye çima birasti civan avqaş xizmen xo edi haznakin yani ez bu hamuyan nabejim na ekum tevaşetkin belki bejim vallahi ez hazdekim jbo an nabejim le de medyay civakide videoyen wusa parvetkin mesela dibejim merve me pır avktikin pır tetkevin nav jiyana me em naxwazim wara tekevin tekiliye em naxwazim beraneye davata me em naxwazim da ayde de her maçkim distewan yani tekiliye xwe him bihim de merve xwara quttikin gelo sedema ve çiye mamosa civanên niha çima wusane بله هم عليه الصلاة والسلام دبيجك عائشة هانم دبي سيجوز زمان على أمتي سيعقون أبواهم ويقطعون أرحامهم zaman ekteser ümmetimi hakaret diyor baba kadikin zulme pedikin o sıla-i rahmeha inkıta dikin yani kata dikin irtibat kata dikin ama hadis ya peygamber çide bilecek ev teşhini peygamber istası düvi asrı istivaz kiriye Euzu billahi mineşşeytan Euzu billahi min fitneti ahir zaman yani daviye zamanı ki her tiş değişmiyor. Adab nemaya, haya, hendik buya, salayı rahim hemen halas buya. Daide da just have the personakin. Jüvira sosyal hayat ava harab buya, berhamet hendik buya. Men la yerham la yurham.
شي رحمة نيجي خاطر رحمة والله خاطر رحمة خاطر طار جماعة انقطاع بيا باران نبارا بركات هندك بيا إيجار تمام وانا هفدا تعقيب دكن يعني زنجيري تفر زنجيري تعقيب دكن سبب هو انقطاع رحمية أقرباء إلشكيسي ضعيفة مرحمة بو هندك بيا çünkü خاطر تعالى بيعمل سد بيجيكم إن الله حرم عليكم حقوق الوالدين خاطر تعالى حقوق ديو بابا حرام كريا يعني الظلم وان حرام كريا ووئد البنات ومنع وهات يعني بيجي هون قيزي بشك ديري عادي لكن بله ومنع وهات صلاة الرحمة محافظة بكن حق حقوق أقرباء محافظة بكن أول شيء إجراء كرني تماما وانا ام بنجي او بادبي شيء بويا برحمات هنديك بويا تبي مورغ ما جدي بابا قال تبي جي المورغ بله ما مخابن اوروبا دا ملي جوري تشردا واسفه ذكر خطيب بومبدره جماعه المره يجي جوجو bizim moruk bu tişirad beji moruk baba hiç moruk ya de ne de merevje خلاص bin ne de tiştekti ben ام هاتن في عسي مودراتر خانم ام بله. هاتن في عسي دي بابا خو نفرتكن زار ترن اودaki dinler dinin O da bejin دي باب bele de istatistik da en yalnızdır tane de Türkiye'de he. newsa Müslüman ülkem en elhamdülillah ama ya jin tanımaya ya bab tanı ya da artık daru azazi de cidden. يعني مامۆستا ئەیدی divê jiyanê de li ciwanan nirin bêjin em heyata me ye ev jiyana me ye em ne mecburun ku li dê bavê xwe binerin em ne mecburun ku herin ziyareta xizmên xwe mervên xwe yani fikreka wisa berbela bûye Loma û birçi. qey dibêjin ev tişî gelek rast e yani ew kesên ku hez nakin yani merev ne mimkün e ku ji xwe herkesî hez bike İtaati خده هندک بيه لوما يا وتا امر ما سر صحبته دا آيات قد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وأمر خدية بل بتاع أمر خدية خدية تعالى بيجيكو صلاة رحبك dibem hürmete bidin merve طب حرمته بك دي باب قرا حرمته بك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله تعالى بيجي رب حكم كر قبيمي كثيرة عبادات نكن جدي باب قرا قنجي بك إطاعته بك مقاتب بلداس نجفن خدي تعالى أمر دي أما أمر خدينا شنو toplum var bu ya bak. Yani mixabin tesira veya tesira medyaya civaki ez bêjim li gorî min li ser vê mesele gelekî heye. Sosyolojik mesele. Evet. Sosyolojik. Weke mînak bidim mesela li ser xizman li ser mervatî ciwanek li ser medyaya civakî videoyek parve dike. Nizam akrabayê min çiqas ne başin ez ji wan hez nakim. Nizam ew ji bo min çi gotiye ew ji bo min çi gotiye ez ne mecburum bi ware têkevim têkilî. Asteva proje a İslami ne? Herkes ek wan temaşa dikin ji dibêjin qey Bele. ev tiş pir rast e. Pir tiştekî xweş e yani. Asteva proje Yani İslami ne? şeyda gazeteci algılama. Bele. Algılama Evet politikayek şekli, dimeşînin yani. evet. Bele. eva proje kapitalizm mamoste. Ji Hazreti Muhammed Mustafa hatta roja îro hedefek wî he armancekî kapitalizm heye gu insan bi serê xwe bihêle. Bixe fert. û ji bo ji watê got xey tek belê wisa kir jî yani eva îro Avrupayê tev mêrê gidî mehtacê kûçikek e. Zarê xwe berda, jina xwe berda, kurê 18 salî berda ji malê derdixe ew maya kûçikî wî maye. Yani insan ji insantiyê derxistiye. Xora pisîk û kûçika xwe dî. Belê çünkü başka ew nama Müslümana de jî Müslümana anakadî bi hezar cihan huzur evî çêbûne. Bele. Huzur evî çê lê belê halkê Xudayê Teala di Qur'anê de li ser me fers kiriye em xweyî zul erham bin yani silahê rima me hebe. Mesela ayetekî dibêje vettequllaha lezî tesâelûne bihî ew Xudayê got her tiştê jê dixwazin dide we ji we distîne got ehtacî we hene wel erhame ey zurhem yani got pêvîst e tijê re muamela rehmê bikî yani silahê rehmê lê bikî û ji te re bi ji wî bitirsin ji Xwedê bitirsin piştî xwe ji wî biparêzin wî tiştê nekin. Yani bina xweyê erhemê li be inna Allah kana aleykum raqiba bêguman Xudayê Teala
لسر و زرفانه يعني لسر و بتركيد بيجن gözetleyici خدای تعالی لسر و زرفانه بله. بله یا ایرو ما امر و فرمان خدای خوش بیرا کریه ام جوی دور کتنه وقتی صدام ام جوی دور کتن ایجا حضور دنیا تنه مثلا سیدا امر خوش ما ده مستر وسینه تی بیرا میشی مثلا منان جد خار مثلا حضور منو باو منو ديام من ابراهيم وصاحبه وحد حساب وانتنا انا قائم دايره منها ابراهيم ابراهيم هبدون هزناكن ام هاجفتنن چرا لورا ماده بي کاپیتالیزمی من نقطه خدای برده و خدای امر ما کربو گفتو و اعتصموا بحبل الله ببند خدای بگیرن اگر هم دست بند خدای بردن اونی پریشان بن ایرو توپلم پریشانه به قاتلونا پره تریناکه یا بری پره تنبو ترهزیج کر امبر چیز نبود حضورا مجهبو لباله مچا کر اجا اوا اصلا پروژه نه ایمنه ای دجمنه منه امش خورا وی پروژه دجمنه خو مش خورا خسته دوست و ام پی وی پروژه چون و خدا ام پریشانن مثلا ایرو هنه هنه تشتره مرب ایرو نکاره سر اکرانا بیجه ضعف انسان هیا مامسته ایدی بیا حیوان yani insan nine ne zana xberде ne zana rabe ne zana runi kekeki pasta gidide dest xo duxa u şişman be kilo de perişan ortada minane hayvanat de çevti ferasetine fikirtine akıltine tiştekitine جاش مرا چه لازمه دست دارم مثل قصوری نه پیوسته و املپی فرمان خودی هر مامسته سلای رحیم لازم بله املپی خودی بیا فرض کنه مامسته گواردن مگود نه سلای رحم مگود جوریوی هنه işte ev coru yek eve akraba eva ferzeli beli ev tenin nine guti silay rahmi insan gibi insanlara muamele bike mesela seyda izna ve bele mesela ev dünya hani eva dünya hani rezeke bahçeke bendeki mezine o insanı dehendiri dünyayı da tamamı gülün biçi be rengi xwe be çanda xwe be ola xwe به حبونا خواه به خزانتیا خواه به نزانتیا خواه تمامی گلن سوسنن رحانن دهندر وی دنیای دانه اف دنیای باغچه که وقتی تجوی باغچه هانه مثلا تشتکی جه کم بکی او تش کم ده به وقتی گفتی کم بو تدا خرابی چید به خدای تعالی در قرآن پیروز داد بجا بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته خلق السماوات والارض چیکرنا ارض و آسمانا آیت خودینه چیکرنا ارض و آسمانا آیت خودینه و اختلاف السینتکم و الوانکم او زمان دوی ودا اون پید آخفن و او رنگی و گویا مثلا او زمان پید آخفن گوت کردی تو عربی تو ترکی تو فارسی تو انگلیزی تو فرانسیسی او رنگی و گوت زنجی گوت هانه گوت بیت رشی تو سپی تو کنی تو دریجی او تمامی آیت خودینه این فی ذلک لآیات للعالمین بگمان عالمی را اوا عبرتن خدای تعالی به بنرن عبرت خدای بخواسته یک انسان کی چیت کرد اشغال دنیا خود درباست کرد دمرد شد وسان نکرد رنگ وی دنیای نقشه خسن گفتی اف دنیا لوی نقشه خو نموش خو لوان گل خو سوسن خو رحان خو ببن خو وقتی گن نه خو دل یا پریشان شد ما چا پریشانه من رول تمام دنیا بنره تمام دنیا دا قطع عام هي مرن هي اشترا بیم کس را خبر ناده کس ناچه جمع کسی کس سلام ناده هفدو اشترا بیشم باب قوتنا کوشکی دی قوتنا کوشکی بله بابو دیجی زار قوتنا کوشالی نابه خوی بنر مثلا خصوصا المملکت منر باب تهودی اول کره کی دیگه کره دین برده رزق قسکی ناده ایدن جد برای خلاص کرد yani اوت امر فرمان خودی دامه دستمه درخستن انشالله جالب که دستمه İcame mesela çağ safi bikim ma mostaj pırsım yani Sılay Rahim mesela az da fikrim anaka امید بونه باجاروانی مطلبن امن باجاران دجین خدمه من دل بامنه دوری منه گله کست بیجین یا ایدی تلفنی به پیغمبر خدا گفت موسی پیغمبر خدا وصف صلای رحمه وقتی گوتیه مثلا گوتیه که بی آلیکار جرا یعنی فقیرت بی آلیکار ابا یک گو قلبت به تجرا حرمتی بکی گو زارو گو بچو کات ارده اما نه اقربایجی گو کات ارده بلنکه
جاردن بیشم که فقیر بته آلیکار کی اقربای خواره جنار خواره توپم خواره اشتا کال بته حرمت اجرا بگری گزار بته ارده را کی دبی ان سلا رحمه ان اپچوجی ته سلام اجرا بشینی ته سلام بدی تلفون سلامه مثلا ايدي تلفوني بعقل دركتنا ام بقمره تلفوني تمام استاذ يعني كسي في خمر يقوتي ذاته لامريكا يبجي بلي. ام بيجنيا ايدي نحوجي ام هرن زيارتا ولا ام تلفون دكن بتلفون عاقل من تلفون بعقل ام بقمره قزمه قمر في خد ديو بافي خد بينن لقال كسي افتش خورا دك معنى يعني بيجي نحوجي ام هرن زيارتا وان تلفوني بعقل دركتنا شو وان بينن يعني افتش راسته ما وصل لي غوريو Evet, beje Diyettin o kamera adı var mı? icat oldu, mertlik bozuldu ya. öyle aynı. Fakat telefonu derketin, evet sosyal hayata, teknolojiye, Hadi dernek hata. huzur ve dernek hata. Yani layıkın fakat mesele vernine, mesele iman, mesele imaneye. Edibu evladekum bil Kur'an. Evladekum bil Kur'an'la terbiye bakın. İslami adab, peygamberi hayat. Terbiye pe Hazreti Muhammed Küçüktiyavi vakti anzaran nedin eğitim kirini toplum havadı be. Büyü avayı mezindi be. Ama am şikayet dik. Böyle. Tek çare ki heye, yek çare heye ittibai Kur'an'dır. Aynısı. Evde beşez Bediüzzaman. Böyle aynısı. Hasta bir asıl için nekhoş. Böyle. Vücudu için beyfayda anlamı geçirmiş kiriye. Reçete ittibai Kur'an'a ev reçete de Kur'an'ı da tefsiratını başka dıptın. Yani devem zaroke xoji yani dev bavcı zaroke xo uy avay mazın bak. Sbede ma mazın bin. Yani mendaka dukan. Hatta من pişvam. Mendaka dukan ki babı khara hürmet ne ki zarı veranak. Böyle. İntikam tekirtine. Yani merhab tücari gerek bir nekin ihtiyar bun heye. Tabii. Yani am iro civan bunji sbede amejib bin ihtiyar. Devem her tin xizmay xo dev bavı xo merve xo am bifkrin am pirsavam. بتلك الأيام نداولها بين الناس قد تعالى بيجي إيرود بيجنجي سويت دبي اختيار Böyle. أوجد بقى بردت إنه باختيار حناكتي كده أوجد إيرود اختيار Böyle. Jiyan işte kastayma mosta. Yani vaka pıtık çed bir te dünyaya tedbi zarok tedbi mazın. بله Yani amir pır zo derbast ve biraz. Derbast. Devem her tim bana benim bira koymuş bir nekin. Peygamber Kudayı biz bejam ustaz zaktina. بله Mama seme sana godar bakın o paş. بله Keremkin pişti pişrova. Dibeje eğer o Peygamber Kudayı biz sallallahu aleyhi ve sellem dibe eğer o kale gu iştavi kuzbiye nebiya. Yani hürmeta mujarrad o hürmeta nebiya. O zaruk o hayvan bedaf günü kan aba xabar o nebuna. خدای تعالی آفات سر آفاتش بر افشانده. demek eğer iro zafi afat و musibet dinek ve sermeden ney hürmeta meşgali mera zaruki mera uş hayvanı mera. Yani demek cana han musibet var serema ama masa gerek mera vrune bu fikre. Ama av musibet de serema mçikriye. Ama ve müjaj vekim brasit gotan ani tişteki sergele koş. Böyle. Böyle. Her musibeti gavte serve o bir kesbe vaya. Böyle. Hata vaya hata kesilmedi. Saat hoş. Ameli serve mesele betaybeti bisteknin. Lemedi saj mesut yağmur stanaka hoş kodar bakın. Paşeme bir sohbet hodisa devam bakın. Keremkin.
Erdem erdem liser bizim aleme Yare 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 hayrana becneme Yare 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 kurbana çavente Yare 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 şefur hazdekim Yare 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 sertevezmerim Yare 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 sertevezmerim ساعت خوش مسعود یامور گلک سپاس دکم مالتاوا بله ام دوام بکم ماموستا مثل سر سلای رحیمه خبردن ون بحثا سلای رحیم وکر تیچمانه دجواکه د دینیه مده چما اوقاس گرینگه تفگر سلای رحیمه چما اوقاس کم بویه میک بیک بحثا وان کر لی هر تشتی جماموسه زویات خوازم جواب پرسم دزاروکاتیه ده دست بید که یعنی ده وان زاروکی خود چاوا پرورده بکن چه بدن وان زاروکشی هینی و یاد بن دوی حیامده پیچکی زور بویه از ده وان جی فهم دکم ماموسه براستی ایدی دسته زاروکانا تلفون هي تابلت هي لبر تلفزيونان حتى يواري المكتبين بهدوره هر تشتي دبيجن ايدي زاروك لدي ساجد باب حتى كجستي وان ورا لغوري الديني وان لغوري جواكا وان دبي زاروك منظم بكن ايجاز فياج وبرسم ما مست لغوري سلاي رحيمه يعني او معنا سلاي رحيمه دي باوان و چا بدن زاروك يخوان دوي عالي ده چا پرورده بكن مست امام مودودی تفسیر که تفهیم القرآن اوکا تارما جهادی دا yani dvata cihada cihad çed beje. بله. Ahad beje dbe cihad ev tişta gu insan jdesti çuvara bike. Jdesti te çahate biki. Ate gu tekir idi ne bu tecvi günah ihlastı yani. Demek ki goti de bab sedem günah bine günahkar goti çiş desti onlara zaruk xarabken. بدميجو بروجيو بأمري وفرمانه وخدي لأف سلاح الرحم ما مستتشتاقي وصاب بچو نينه يعني مجبيرا كديه ام زيدا لسر نا آخفن تشتاقي پر مهمة ديني خدي دام مثلا اگر انسان قد خازه بنيره برا لسورة محمد آياتا 22 دیا 26 24 بنيرن لبان حرس آياتا دبی آیت هانه دا مثلا دبیجه یو هون پشتا خوددن امر خودی یعنی هونش امر خودی دور دکن فسادی دکن و قطع سلاح رحمت کن یعنی هون دزورن قطع سلاح رحمت کن هون دکن اف انسان گوی ایشه بکه یعنی گو بکه اولئک الذین لعنهم الله او انسان خدای تعالی لعنت لانیه سوره محمد آیات 26 دبیجه فاصمهم خدای تعالی وانا کر کریه و اعماهم خدای تعالی چای وانا کور کریه آیات 24 دا افلا يتدبرون القرآن يوم چاپش تا خددنا قرآن دچن جي دور دكام ام على قلوبهم آن لسر قلبي و يناجي لسر قلبي و افقالها كليت هي قاي خدای تعالی قلب مور كريا دماكي اللي بي آيات بنيره انسانه كي علاقه اخوه جسلا الرحمه بارده يعني اسلام نحنك لنك خدي كره كوره يعني حقيقه نابينه خدي يدورسه اشترى بيجم كليتا اوج لسر قلبي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دبیجه حدیثی که درجه اب کرتاسید بیجم بله کرم دبی سلاح الرحم لعرش خدا معلقه خدای تعالی ولجی کی دار دا کریه آها دبیجه کی گم بکه خدای جی علاقه بگیرم که کیج من دور که خدای جی جو دور که demek ki دور کتنا خدای جی عبده بوسیله سلاح رحمه اگر تسلای رحمه بکی خودی نیزی که بالتا و گوت نگی خودش تدوره
يعني مامۆستا مرەv çiqa silay rehîm bike li gorî wê tev bigere merev nêzî Xwedê Teala dibe. بله Newsa. بله تنشکی لورا تو امر خودی بجیتینی مثلا مینا مشکی مینا روجی بگیری مینا حجی مینا حتی قصوری سلا قصوری نه حتی سلای رحم ما مست عبادت نینه دبلما عبادت نینه دبلما ایمان داره يعني دبلما دنبا باوریه داره اطاعت خودی اطاعت خودیه يعني مثلا اطاعت دي بابا دبي خدي دبي مرا شركه چنه قدر دي بو خب زمان خدای تعالی دبي جمع بترسن قوادن آيات خوان يا دبي وتقول الله خدي بترسن وبنا خوي رحمي يعني اوا مساله ايمانيه يعني ايمان انسان هي ينتنه بالصلاه والرحمه يعني ايمان مر هي ينجتنه تستاقي پر مهمه Yani mamosata baş dibe waka ibadeteke yani بله عبادت مزنتر ibadete بله mazantre waka baweriye yani عيني وسا pırtıştaki bi kıymete عيني وسا le waka teji tegot gerek kesici beyan nizane mamosta gerek بله nizanın ki بله alfas farza عيني وسا mesela dinam civak ednerim mervati çavad be hem bir ya xuyne dibe hem ji bi zawac ered be yani بله merev de zavca xizme merev ji zede dibe akrabeyen merev xizme dosten merev ji زیاده دبم. لی مخابن دناو جواکه ده هن کس هنر ما مثلا اقربین خوش مروی خو حزناکن. بله. یعنی فسادی پرچید به. بله. ناو خزمان ده مخابن گوتگوت پرچید به. بله. yani sedema ve çiğ ama mesela cevap pırsım çima gelek kes eydi dinav cevap yani ne bejim gelek kes lez benim mesela akrabeyin خوش خزمین خو حزناکن. yani tuhazın duri wan ben. Mesela medyayı civaki de naxwazin kes wan benin. Pranij ciwan ez bejim le edi beriyan ciwan bu zarokin hakan bejin ew cahilin ew nizanin. Zarokin nizanin. Ciwanın hen mazım nebune ne zevcine ne ketine nav ahle xwe nizanin. Le edi ez mazinan derim ew jiş ahle xwe hiznakin. Yani tegot namosta ez dahi ahle xwe edi dur bu menevsa. Yani sedema ve çe sedema ve bajar vaniye, sedema ve medyayı civakiye, sedema ve fesadiye gelo sedema ve çiye. Yani ez gotna da kutne ki mamosta demako taziyek davetek ji çedre. Cidden bre xwedin xizme xwe. Xwedê Teala dibêje estaiz billah Kur'an-ı Kerim ya da çar ayetten em dibêjin tesniye ayet. Yani yek bê yekî nabe. Bele. Yek jî eti'ullah ve eti'ur Resul. Em Xwedê itaat bikin, Resulê Xwedê itaat bikin. Aqimus salate ve atu zekat. Dendim be zekat dibe nezem yani kabula şaya nabe. Yek jî ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu bil valideyni ihsana. Rabbi te hüküm kir. Go diyor babı xwara hürmet bikin. Ava tamam. Fakat sistem bozuk. Yani ne kadar her tişt beyşin. Bele. Çıkas bir şuguli çaba harcamış bir ki, cehd bir ki sistem nahile. Zavku safa, keyif, saltanat, pere, araba, avana gence daha teşvik dikin. Dolayısıyla Xwedê Teala dibêje estaiz ela bi zikrillah tetmeînul kulûb. Asad bi zikrê Xwedê qalb mutmeîn dibin. Merefeh dibin. Tijî dibin, xwe tetmîn dikin. Bes di Ewropayda êvar dibe gün battı, gawur yattı. Bir huzur yok. Huzur tune, tiş tune ra dikevin, selesebî ra dibin. Ama İslam aleminde harekete, İslam'da harekete, berekete, şefkat hebe, merhamet hebe, perskerin hebe, her misafir hebe. Ana misafir üstüne kesinlikle misafir halas bir ancak jeneklerin çay partisi falan şey dikin, bevi misafir kadiye halas bu ya. De beri de vakti em günden da bu misafir pür bu. Herkes şu ziyaret dikir akrabayı. Ana o işe halas bu. Yek sebep sisteme. Yek talim-i terbiyeye yani cami, mektep, aile ve okul. Ama çar hava ya hevde ittifak bakın ki bir işe hal bakın. Yek tane kafi ne ki? Tarı camide Kur'an kursu Kur'an dokun, tarı mektebe başka ortam heye. Mal şu mesela tarı Hollanda'da şu mal ki gover hocam var sohbet bikeçum şey kuruyor her yek odadaki de ev monmet goyevandana eskizle kazinake
جنومر تنه دهندره دانه دهندره Avrupa'da yani. Artık insaniyet hemen halas bunu. Hem millet olarak ülkeme hem jüve halas bu. Sıla-i Rahim halas bu. Aile hukuku halas bu. Hatır hürmet nemaya mesela Peygamber Efendimiz diyor men lem yerham sagirena ve lem yuvakkir kebirena feleyse minna. Ki merhamet bir şey nekire. Mesele kara hürmet ne ki şu ümmet amın ne nedir be Hazreti Peygamber Allah mahfuz. Ümmet amın ne. Otobüse sordu bir اختیار تی جناد به بله بله فقط ki دخواسته که جناد که değeri nade toplum hatiyevi sadece materyalist madde بله de seri vida madde heye hürmet ataya madde bütün de be hürmet evi bütün heye yani az lehine insan andlarım mamosta pır devlemende yani perevan pıre malum ülke van pıre ama maneviyat evet az lehine insan andınarım kariyera van yani karubarayan pır başı yani hatına asta heri bilin bu ne doktor bu ne endeziyar bu ne parezler yani dınav civakede ev pişeyin ku meslekeyin ku az dibecim meslekeyin başın yani fakat maneviyat yani gelek kes hürmet edde ev mesleka le demat etkevin nav civakye ki aile ki nav malbat ki az duanlarım nikarin de kelime denin ser havdu nikar haber bidin yani ev tekili nizam ere perevan pır buye ere çuna her dere dünyaya geri yani dibecim para huzur getirmez yani çuna her devleti geri yani mamosa çuna hatta Avrupa Amerika her dere geri yani ditine lehin nizan hürmet ebidin خدمت خود دوستی خود دیو باوی خود یعنی من چه فهم کنم سام ماموسته دبی سوزه کرده‌اید و کرم هیکره Avrupa'da aile halas buldu. نه تنه hemen sadu nod aile qediyane. Mesela tagavadım bahsa mevanti tekir mamosta. Em ser veji piçki bisektin. Mesela edi beriya naha jin netxabit yani edi dıxabitin tetkevine nav jiyanet. Nafaqe wan ser meran bu. Evet. Adaka avjid şuglum perexo kazançtıkın. Yani ev netişteki avjid naha dıxabitim liver. Le edi jinji وەکە بەریانەها نکارن میوانە پێشوازی بکەن دەبێن ئەم دبەتڵن مالا من نەپاقژە گەرەک میوان خەبەر بدە من بەریا درۆژە سێ ڕۆژەش بۆ ئەس حازریا خۆ بکەم یعنی ئەس خۆتێتخم شوناوان حەقەدەنجی تشتێکە وسا هەیە لێز عالیەدن دفکرم مەسەعانەکە ون دبێژن سلای ڕەحیم میوانژی بەرەکەتا مالەیە yani çıkan mevan her evara malame ev tekliyame baştı ve bir havale mere bir dev baven mere yani sedema ve jinaya galoma masda cevap pırsım yani çünkü zilam dvi ali de rahattırın mesela dema mevan te malama zilam rahattırın lejin xotetxin stresi ve kametiştek hazır nekil me çaya xo liber çaya metiştek hazır nekil malamın da pakıca az çaya mevanın peşvazi bikim yani dinav jinan mesela jin dinav xo da gün çetkir beryana ha anaka az luanlarım can az çim kafeye ki lider ve çetkin yani edi kes ban kesekî nake ji bo malê yani. Goya se mamoste serê ewil da eva proje küfrê ye yani ev proje ana giro sistema küfrê ye belê eva neyê me ê Avrupayî ye ê Amerîka ye eva jî hezar sal wisa yani ne îro ye lê belê îja aram me û Müslümanê pêşiya me da ev tişta hebû Müslümanê pêşiya me îmanê wî daha zêde bû li hemberî van tişta derdketin netxeliya me xwe tesmîlê wan kir yani icab gısedem ki em bu teslimi sistemi Avrupa'yı mecbur işte xelas kir. Naka icab devir da em bejin mesela meçik wenda kir yani çağate serime goti em bu zaman mesela derhak akraba adam Xuday ta emrt ki dibe ve ati zel qurba haqqahu dibe haqqi akrabayı xwe bide binir haqqi wiye gu fakir be peviste lazım et mecburi bidi Peygamber Xudi bazı sadakayı ki dibi silah-i rahim dü sadakaya. Silah-i rahim kutetki dü sadaka. Yek eva merfete fakire tetiştek de eva bu sadaka. Yek adını sedem ev akraba ete fakire le silah-i rahim ki dü sadaka. Silah-i rahim tetiştek avka mühime. Beli. Nahaj mera piviste em dini xwa bejin. Em bejin belki inşallah payda meri cekira çedbe. Ya vakit ne yani em bizamın eva çatiye serime.
ما پیغمبر خودی گوتی سیدا زانه ماست دبی وقت سونا داویه یعنی گود داوی گوتی دی گود دنیا بخله دبي دجال داري دجال طبعا أنا تمام أون يعني دبي دجال داري دبي هيبكي دجال حقيب دبيجنا هيباوي هي دبي عليكي ويدا برنجة يعني برنجة علي ويدا حاشا ريخة يعني اشتاك بيسة هي دبي وقت دبي أوان اللي برنجة حالتي چه بخوی تهری برنج بخوی حال بی او خارناوی برنجه لبرچایده مینا برنجه وسا شرین کریه تدبی قید تشتاق زا وقتی تو وی بخوی تچی جهنمی او تشتاق پیز دخوی تو وی بخوی چی جنته یعنی چید که اوا مدنیت باطی تشتاق وسا آنیا سریمه تشتاق ما ان قنج مرا خسته خراب ان باش ان تشتاق ان پیچیج مرا خسته باش و بالرکلام و به اوا به ما رنده زانینی السر بتشتاق دنيش بيجي يعني جانا بيجي مشي مثلا انا قاعد دكانه كي بازني غبري جنم مال خات كرن ديام ما خوشكي مال خات كرن بازين ما مست انا جي متر في بازني 5 پانوته 3 متر دبا فستانه كي دكه 105 پانوت با 105 پانوت 150 لیره به جغاره کیته یک پاکت جغاره ته لبلی اف گود بیجه امی سوسیته کی گود بیجه اوام چیکر مدل مشترک مستچه بله ده 15 میلیونه أره 15 میلیون او بتا 20 ته halbuki او تشتال ته پازینه أره وصفته ده 20 کرنی يعني بالصالانة ولاطي ما تاخو كرنش خد تاخو كرني بله اول تنه نه تمام سره ما مست اني هات مثلا جنمي ته حقيقي اشترى قوته وهذا اوي جنمي تراكر جنمي بي كبك داته تنخواش خست بتا او جنم خشو رويني ته مالي جتستان يا غدني داته بله وصانينا بله مثلا من الساقي من بيجن المصري ما مستر المصري جبرا شيء حطيه صار عول تينتني مال برا بفروشنا مستوى او جغاره هي ما مستوى بلا ما قنادم باش بلا نبيجن تيناتي بفروشن انا عالمي وانا بيجن دبي حرام دبي ناكرن دبي حرام ام ناكرن وين حصل كاز ناكر تينتي دبيجن ام تشاكن في جغاره بفروشنا وانا دبيجا كي كبريتا كي بكره اب جغاره بيبره كي كبريتا بكره اب جغاره بيبره تيناتي وي جغاري هنا مسيت كه أنا قد دنيا إذا إن جرام بها لمصرية. كابيتاليزم تشتغل صحيح. ما مستقولتي تلهم بري مجادلة بكي. يعني قلتي جدالة تهبة، حركات تهبة، بروجي تهبة منها هبة. قلت نهبة تخلصت كان. بله. خمام است تبعثا دولتين نيجي تكر يعني شو خد أواي چنداوا نابه وكامه. لأس هم دردورا خود نرم الجواك نرم چقدر چم دبن وكوان. مثلا دو از لوی مدیا جواکی راست ویدیوی کاتم جمله پر عجیب هات جنک ترکه زلامه آلمانه لألمانیای دیجی دبیجن جن بحث دکه قالا مسئله دکه دبیج ام چون مالا حواله خو جبوك مالا خو بار دکر معالی وان کر دبی بالساعات عن معالی وان کر کولیه وان رايش متخصص عربي بتنه منيف ساعت نافبردا مشخوره بيزا خوست هر یک پیزا خوست پریوانج او دانه یعنی خودی ماله دایه ما پیزای خور مخورنا خور مدی سالی وان کرو ایوارم هات ماله به آد نروجه مساج مرشاندن او پیزای کم مخوست محقی وان دابو ون او قاسپره جمره بشینن ایبانا مجی اوه که چیک بجه جمره پر عجیب هات افتش تشتکی بجمره من پر نورمال هات ایوان عالمینه یعنی آلمان نه ترکی اروپایی نه جواره پر نورمال هات به جمره پر عجیب هات يعني شاوات به بمستريس حتى ورم عالي وام كرن او حقي بيزاك مخصوصا يعني دمام بفكرن شاندامه يعني او ميفانتيامه او بيشوازي كرنا ميفانتي او حرمتاك ام ددن انسانه خو تدريتنا يعني مسلمانتيش خو تشتكي وصايه لي مخابن او كابيتاليزم وقت تجي تقول ما مسته او حيامه اوروبايه هر كودتشه ما دكا وكوان مخابن ما مسته امام الترمذي ده حديث كده بيجا ابا حديث بجور باشقه جنا لو ما بين الترمذي دبي تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم او نفسه خدای دا هندر نفسه دا خدای چی کریه او سلاء الرحمه قد هندر النفس ودا هيمبن يعني او خاب لسلاء الرحمه بابن اخوي سلاء الرحمه برنادن
هندری نفس هذا خودی داوا بیتشته برندن چرا برندن یعنی اصلاح رحمی بکن فایده من منفعت هم تیا چیه فإن صلة الرحم محبة في الآلي أفد بدمالة تدا محبته اگر بخوازی دمالة تدا حسکرین و محبت و دلخوشی و دلشادی چه به صلة رحمی بکن بله أبا ياك مادا دوديام بالأهلي مسألة في المال دمال تدا بركته أجا تبخازي بركت كمال تا سلاي الرحمة بك بلا مثلا پیغمبر خدای ده حدیث خدا بجا دبی وقت و شوربه کی چیکر شوربه سنه دبی وقت چیکر دبی دبی پشکه کی آوا زیاده که کیفتی کیش داینه برا بسرمان دی جوی شوربه استفاده کنه لرا برکت که وچتی دبی بیا بکن اودا فلان منسات في الأسر دبي د أمري ودا دبي د أمري ودا جي راحتي هي برادن دبي قام يا قدني أم بيجن دبي مقادني موجود إذا بيجن بحديثه دبي الصدقة على المسكين صدقة وقت الصدقة كي بدي مسكينة كي فقيرة كي صدقة بل خيرة بل خيرة وعلى ذي الرحم لسرزو أرحمها يعني أيوة خيي كنت مجبوري اللي بني على قدرات بها سنتاني ددنا دخيرة دحب صدقنا يك شيء يك صدقة يسلي رحمة بله ساعت مش ما مست برو وقته منما لبری اکم پروگرام خو هدیه داوی بکم مجاره خو بدن هف ام دی ساج مسعود یامر ستران که خوش گودار بکن پاش همه به مساجان دوام بکن و هدیه دیجه به مجاره خو بدن هف دو کرم خدا بخیر جبیرا من قطرنای حسر چاوا لسر سر من هاتی او تامو باران حیا مرن بکشین مزه دردتا اشک دکه و جان من دل من بشه حیا مرن بکشین مزه دردتا اشک دکه و جان من دل من بشه دل من بشه دای دل من بشه من یار تنه هشتاز شون دل من بشه دست خود رجا من کر گلاب چاره من یارش نوا گران دل من بشه دل من بشه دای دل من بشه من یار تنش چون دل من بشه دست خود رجا من کر گلاب چاره من یارش نوا گران دل من بشه
eşya min sekini bu got min bernede Tümüm merdi xwe bikujim li ser riyate Dengê min bi swedê bigire destête Min yariştin ava giran dilê min dêşe Dengê min bi swedê bigire destête Min yar iştin ava giran dilê min dêşe Dilê min dêşe dayê dilê min dêşe Min yar tenê işnet çûn dilê min dêşe Destê xwe dirêja min kir gula beçare Min yar iştin ava giran dilê min dêşe Dilê min dêşe dayê dilê min dêşe Min yar tenê işnet çûn dilê min dêşe Destê xwe dirêja min kir gula beçare Min yar iştin ava giran dilê min dêşe Gelek spas Mesut Yağmur saatata xoş. Belem bi mesajan devam bikin bînerên aziz ji İngilistanê mesajek hatiye. Yuşa û Muhammed ji me re mesajek şandiye. Yuşa 12 salî û Muhammed jî 7 salî. Dibe em li İngilistanê dijîn û mixabin em her sal nikarin werin Türkiye û em pir beriya xalê xwe dikin, pir beriya malbata xwe dikin û em ji wan pir hez dikin û em gelek silavê xwe ji wan re dişênin. Em jî ji vira gelek silavê xwe ji Yuşa û Muhammed re dişênin. Belê mamosta zarokên wisa jî hene bine. Ji malbata xwe hez dikin. Li İngilistanê dijîn. Lê dibe em pir beriya malbata xwe dikin em nikarin her tim werin vira. وقتی خلاص دبه باv ji kurêra çiya he mere pişta xwe didî Belê. dê behra merife meriv di nava dil û hinavê dê da hezûriya dinyayê hilde bira baskê merivin merê bi wan difire Belê. ap û xal gulê dew û dorê merivin meriv bi wan heye an jî tune tu wextî İslamiyetê da insan bi serê xwe xweqebûl nekiriye bi serê na heta di ewa me Kurda da sozek me he dibe kesê bê kesa Xwedê ye yanî eger bav jî tune be bira tune be ab tune be xal tune be jî dîsa jî dibe ev serê xwenînin ta kesê me Xwedê ye mutlaka ihtiyacat te bi yekî heye got xwe bispêrî wan însana pêwîst e got em ji xwe re li hevdû bine xweyî em bizvirin ser dînê Xwedê el ser jiyana Hezretî Mihemed Mustefa ji xwe re dixine jiyan bu wî şeklê bidomînin ew hevalê me got vî mesajê şandiye jî bi Xwedê ew jî silahê rehme ev gotina wî jî silahê rehme yani mesaja Yuşa û Muhammed jî daha silahê rehme Xwedê ji wan zarokên jî maşallah aynî wisa Belê saat xweş mamosta îcaz dixwazim berê xwe bidim we mamosta pir wextê me nema İnşallah. Niha ez bawerim neviyên we hene newsa mamosta Elhamdülillah. Ava bêjin. çend heb neviyên we heye zarokên we tornên we çend heb zarokên we tornên we hene Tornê min çar hebin. çar hebin Du lawin. erê Du çar hebî torn. Du mêrin, du qîzin. Belê Yek li Ankara'ya, yek Bingol'ya. saata İjar birayê me henin, şeş heb bira bûn, hinkî henin, hinkî rahmet kirine. hûn li nav malbatê de hûn li gorî silahê rehîmê çawa tev digin Bismillahirrahmanirrahim. Rinde fena berînine yani. Çemaliyetê de heye. Ew jî qenaata me el xelas fil İslam. Ve xelas İslamiyetê de. Kurtuluş İslam Kurtuluş İslamiyetê. Xelas İslamiyetê. Gava em riayet dînê xwe bikin. Em Xwedê Teala kesî be akraba neke. Akrabayê baş pir rinde. De her awî de destek dike, Xwedî merîdê dike ve cenaze şu dibêje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkı Müslüman sen Müslüman pênc hebin. Yek rast hat selam bide. Esselamu aleyküm bêje. Yekî nexweş ket pirs bike yani. Her iade ziyade marid bike. Yekî muhtaç bû destek bide pê. Vakta vefat kir iştirakê cenazê wî bike. Rojekî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pirs dike sahabeyan dibe
navveda ava penc vasfe ki aniyeci Hazreti Ebu Bekir be ben ya Resulallah ben yerine getirdim. Bəli. Ben hem cenaze iştirak ettim, hem selam verdim, hem bir akrabamı ziyaret ettim. İslam güzeldir ama zordur. İslam'ı yaşandı. İslam pır zor. Geleme İslam'ı yaşamış ve sıkıntıya ve sistem İslami ve her tür halastır. Bəli. Züyara teşekkür ederim TRT Gelek spas. Kürdira, moderatör Ayşe Hanım, Abdülhakim Bey, havale edin, tamara salam hürmeti khud tam havala, khud dejber razı ve hakkı halal kın. Saata xoş mamaz em jî bihatna em gelekî kêf xweş dibin. Emin meşgul Em inşallah. mijara silahî rahîm ê ku nizam bûn ê ku Havale khud bir kiribûn. Emrah Bey'e pır teşekkür ederim. Belê saata xweş bi saya we dîsa hat bîra me. Bəli. Ê ku vî alî de xwestis kiribûn ê ku dîsa xwe bijdên nîşan nefsa mamoste. Em bi were mijara xwe dîsa te bidin mamosteyên Belê. hepkî wextê me maye. Belê. Neviyên we jî heye Belê, mamoste. mamoste. Tiştek ku ez zanim nefsa. Belê. û ji ban pir hez dikim. Belê. û li dûrî bene tiştek ku Belê. ez zanim Belê, nefsa. dûrî. Hûn Belê. çawa pêk tênin silahî rahîm bi neviyên xwe re bi zarokên xwe re. خدای خوش اورویا پر خبرنه بینام درنه اورو خامنه وسه نبی زاروکا زاف داشتین ترن اویجی بیشن Ve پیغمبر zarok guze Belê. nevî jî aynı navka guze. aynı وسه پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم دبیجه ریحان الجنت دبی ریحان جنتنا Nefsa. ریحان الجنت دا بله گوتی مره بی چاوی لام نرن ها ام مسلمان ما مسته گوتی ام چاوی اسلامی اللي هرتشتی خواب نرن وقتی گوتی بنیری هرتش زعف خاشه Belê. سدم به ام نخوشی دنیای دبنیجی ام چاوی اسلامی دور کتنه ام به نظر باشقه لحظه دنیرن وقتی مرم نهری مرم جا دی اوی يعني دل نخوشی دبینه لورا اصل قطعی وقتی تاش اصل خو بقتی تعودي مثلا خدای تعالی قرآن بيروزات بيجا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها دبي تشتا رندون نارنديش هوا تيقة تاندني يعني الراج جبي شوها كي تشتي طاغوت يعني تشتي غير الدين خدي بارده وخدای تعالی جی بگره و بنا بار رب خوابها فقد استمسك بالعروة الوثقى دست خوابتي حلقه کی وسام مزن ایدی گو امکانه گو او بقتتنه دست خدای تعالی وی حلقه اسلام تخنه سبی ما مسته İnşallah mamos. خدای قج Bu kurtasi mamos. Vaxtema pırnama keremkin. Belê. Şirazi dibêje Sadi Şirazi. Belê. Dibe ey mırgı seher aşkı ji pervanê beyabûs. Kayın suxtar can sude bazı deyamet. Dibe ey kelebek kırmacılı kelebek Belê. ya. ای مر Dibe aşkı ey teyra sebi aşkı ey teyra sebi sebi aşkı ji pervanê be'allime. Canê wî tere cada de yuxanaj. Muhabbet ava fedakarlık duhaze, bence fedakar ve bence alikar ve destek bir de akrabi karşılıklı. Yani tutmuş be hevl xiret nabeş. Evet, bir akraba nabeş. Karı ku em dikin hevl duhaze, akrabati, mervati hevl duhaze xiretek استاد بردا بالکیش ما مست millet akrabaya destek yani. استاد بالکیش اقربای تر نکج گوتی تبکی Böyle. او خرابی بکی تی قنجی بکی Tu'ti men harrab. Cana nefsa merev zora merev Evet. mamoste. Lepişti ve program hükümet İnşallah. hamaşekin. İnşallah. Ez baver medi usanakin. Gelek spas dikim ilahiyat nas Emirhan bakış mamoste. Eyvallah, malatya. Menev sohbeta ve terna ve malava ve. وجدی باید Gelek راضی spas dikim. Une her davet çi bejim bu kurtasi. بله از چی بیجم پیغمبر خدای صلی الله علیه و سلم دبیجه دبیج دست لای رحمه برندن Dersler rahme bernadın. Gelek spas. Mele Sabahattin Korkut'ta mamoste ders hoş. Gelek spas dikim. Çok teşekkür ederim. Malista razı ve celi sefer dikim. Hadi saat afiyeti bide. Hadi tekrar her tekrar nasip bir şey İnşallah. İnşallah bu programda tekrarını nasip etsin. İnşallah mamoste. Sıram 5 Mesut Yağmur, Malat Avaj, Bostanetin Hoş, Müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem Malavava. Binerin Aziz Emhattin Daviya programa xwe emenaha bistraneka xoş jwa xatir buxazin bimenin dinav xeyr xoşiye de xatre. آمین
kamala bave mine çiçek avra uşadne tuzozna diye gidne hanıme bu kamala bave mine çiçek avra uşadne tuzozna diye gidne oy Hanım-ı dünya deme, ne mü derde ne mü geme Hayrana becnateme, vez aşığı çaveteme Hanım-ı dünya deme, ne mü derde ne mü geme Hayrana becnateme, vez aşığı çaveteme Hanım-ı bu kamala bave mine Çiçek avra uşadne, tuzozna diye gidne Hanım bu kamala bave mine Çiçek avra uşadne,